Oh berani dia. Oh berani. Saya tunjuk yang Myvi sebab apa? Sebab dia boleh jalan pun sebab ini. Sebab dia punya air intake atas sini, tinggi. Okay guys, ini kereta Mazda 8 MPV. Tengok tempat masuk angin dia ada dekat atas ni. So, bila kereta banjir, ini kereta boleh jalan tinggi lah. Sebab dia masuk angin sini, tak macam kereta biasa, dia masuk dekat bawah. So, bila angin tak ada masuk sini, dia kereta masih boleh jalan lagi. Okay, ini kereta Ford Fiesta, dia memang masuk angin dekat bawah. Bawah, naik atas, sambung sini. So ini kereta pun susah lah kalau nak bawa dalam banjir. Kemungkinan dia boleh mati engine kong senang sebab ini kereta rendah, dia masuk angin pun rendah sini. Kalau ini kereta V6 kena banjir, matilah. Tengok dia ada dua tempat masuk angin dekat bawah sini. Satu sini, lagi satu dekat sini. Kalau betul-betul jalan air banjir, jahanam ni kereta mesti mati engine terus. So, I pun sudah jelaskan kereta awak masuk angin air intake dekat mana. Walaupun kereta awak punya air intake atas, jangan pergi cuba tau. Baik kasih letak parking dulu, ada apa, for towing insurance. Jangan pergi start kereta kalau kereta awak kena banjir.